mata pelekadane. Awak pedaduanan sing ado nyen-nyen. Yen ing yukti kadi punika dados nemu kelang pisan. Aji swejo banget ring titiang. Yo. Titiang nalar bakti ring angan aji. Menyen nake muani ning awinen awanan ayu nepukin kene. Iuk tene sane ngawenang titiang kadi puniki. Parakan pengayap pada dipuri. Nenten parakan ring purit kan. Man pengabeh mirip lenan ada. Dalar nenten aji. Menyen yo. Iuk tene. Hah? Wantas sesuonan aji. Sesuonan. Titiang. Ida Dewagong. Ida Dewagong. Inggih. Yo. Bapak sing masalah, bapak sing tanro. Subo nyandang wireh, ayu subo kelih, ayu subo bajang. Dija jenenge kenahang ayu pelih, bapak betengah ngelak panah. Mai kemu sing bang panake, mai kemu pitaten pungelen tinakan yone. Nak nyandang ayu subo, ngamong nak muani. Man awanan kanti beleng ibane. Ayu nak mulo ada kena, mulo deman kendo Dewagong. Sematro dan wenten manah titiang ring Ida Dewagong. Napi malah ida sampun meder berapi ji. Menyen suba sing ada kena ken ida, ya kengken bang ibo kanti beleng. Jak sing ngerasap pada jelema ni. Yo sing deman, yo ngai belengan. Larapan tan presiden titiang melanen dewek. Sakaning titiang kepaksa keparikoso. Ayu paksa ida. Sajan gitu. Yukti titiang dan purun ngawi-ngawi ji. Bani bapak ngetuin mati pesajan munyen ayu nih mesadu ken bapak. Wanda purun pisan kemudian menendan ji. Nah, yen subuh sajan gitu. Lan tangkel kepuri. Bapak karmatur ken Dewagong kuala ida metilat. Sing ngangkenin ida mekardi awayan ayu beleng. Sisan urip bapak, sisan tuan bapak. Bapak karena mau dipuri, bapak dine ken pianak. Inggih, semakin ngiring sampun api yuk kene kayo ni Dewagong. Lan tangkil ngepuriang. Inggih ji. Kalau uli saren kangin laku tangkil bang sing ado nak nawang. Yukti mesesiliban kang yang ji. Penyingakan ayu bara. Nyanan ado nak dempukin di margo ado nak matur metakon kengken abete mai sesiliban tangkil lan. Adi, dia dorjani dewo. Nak kengkene sujatene kayone dewo nih. Sebilang beli ketemu kelawani dewo, setatoi dewo masebang jelek, setatoi dewo masebang jengis. Ia namoni teh buat kapitresnan beli nih. Kekuranan kelawani dewo, rasa sing sido ban beli ngejangnya nadi. Nak kengken sujatene, nang tegarang rosang ken beli. Sapa napi ya beli? Tresna. Bener. Kompak. Uleng pidan beli bang orang tresno. Uleng pidan beli bang orang cinta. Walau cinta itu cinta tai kame. Adi, kemudian keto bani dewa nampenen buat kapitresnan beli nih. Di pelangan cian beli sing tresno merapi kelawani dewa. Nang tegarang rosang malu. Coba sengkeraga tresno. Kewala laksana lenan tak. Lene penglaksanaan beli nih di bidang apa? Udang tiban bet yang ireng beli merabian Riki. Hejap prakat pantan bantan yang diget yang dipuri seng kudiang-kudiang beli. Adi, tuh sing nyandang raosang dini diajang banyak. Kemudian tuh bakat raosang nih dewa sing laken banyak. Nados dan nados baosang Riki dengan ajang banyak. Itu kan kebutuhan seksual. Adi, nak subuh tawang beli itu kebutuhan seksual. Bide dewa sing nawang, kadang bos selesai beli memberikan perlindungan kepada dewa. Perlindungan. Mon, Kali kengke ada tiang tair bang beli perlindungan.
Tuh kone rawasan dewa sing lak-lak Beli. Neng awe nang jengah sakit mana tiang. Pejalan dine ne sing demanen tiang. Untuk pejalan beli nih. Mula kedo mula yang cara beli ngelah somah. Jak pragat kalian makan semangan teka petang makan petang teka semangan. Nak hijau kan pejalan beli tek. Adi, di dewa sing nawang beli sang ratu-ratu ngaworat ini dijagat Bojonegoro luas semangan teko petang beli anak nurik sen banyak hijau kada di dewa. Beli. Yang yukti desa punika pemargaan beli nih. Wantah nyelahin banyak. Gar hijau pisan mana tiang. Tuaning punika wantah suadar maning beli pinaka sang ratu-ratu. Emang. Yang awinang sang-sang akan dirasa kupeng tiang. Untuk apa nih? Miragi pak rimik banyak-banyak beli nih. Ada banyak yang rimik yang pemargaan beli kan patut. Plunguan udang plunguan tampit yang mereka kapuri. Banyak ini kan lu ngohang buat pemargaan beli. Sekarang rawasan. Mara dibi nih. Dibi sanjo beli. Nah untuk apa nih? Ke pantai kone beli melayang bang cewek. Do tresnan beli nggak mau dijarapi. Adi, dayanin beli bedewo cemburu gaya karena potongan cara bonsai bang si cemburu. Bonsai. Apa yang cara bonsai yang penting kan bobotnya. Benar matakon nak malu ken beli nyintop lah bang beli. Siro sejaba simpan yang beli nih. Apa simpanannya? Siro nih kok. Ketua PKK-nya kadang dewa. Hah? Ketua PKK. Lah kalau ajak beli kijat tuh. Ye ajak beli pembinaan. Ke desa-desa pada dewa nawang. Oh makan semangat ke pedang pembinaan. Benar. Oke dulu. Benar? Pedangnya pembinaan masih. Ye, i dewa bang nawang. Lemah nih pembinaan, pedang nih penyuluhan. Ya. Nih. Nah, apa ben? Nih sangat sakit nih. Wah, untuk apa ben nih? Penyeruan di Jayayu. Ipun ngorang mau pamit ketlon kelanda selemong dan tangkel-tangkel lah sapun api niki. Tadi, de sangat i dewa bakat ingatan penyeruan. Lenganan sing kuangan penyeruan kalau tangkel kini dewa ben. Aku de dewa ngalih penyeruan. Dalam pianken 100. Sampun ake. Kewantan-wantahipun na sida manut yang mana yang tetap dengan orang ayah beli. Tepelin. Kewantan menukai ini pun. Beli sing ada sing man ngelang mekat ya pang mekat. Iyayu sangat bakat hitungan. Lugra di tiang. Di tiang. Marasan kelah nyamar derek paman. Dewa boleh. Ini dia aku sakit coba nemles. Nakengkene untuk ini. Boleh kira dulu aku. Bebuat di tiang tangkil. Sejabo ngato kang penyeruan duwe pianak di tiang. Kawit dalar di tiang wenten pacang kuning ayang wenten tuna sang ring ido irako. Ada nek kelang-kelang ke di dia aku. Yo, ini di tiang. Pasti jajak sana tenayone marayu telah tangkil. Ini ada nayu kelakal duko. Yuk tenen entan ada sing ketoy. Kelana subanawang. Ayu kelawan aja nayone ditu di karang kepat yang sin apa duanan. Yen kala dini dipuri noliu penyeruanane para kana sidang ada orang ayah. Man, sekan ayone mai lemah-lemah mata. Sapuniki Ratu Dwagung kadi atur di tiang wau napi awanan di tiang kantos nyarengin penyeruan duwene tangkil di tiang ajere cukuri dewa mengah salit arsa suwe pun jenak ring jabo ring karang kepatikan jen ngawana rainan raris naruk di tiang pekekali kan napi malih di tiang muani ninten pisan uning ring upekara wewantenan awananipun raris kopo kang di tiang ya diatun di tiang nenten boleh matur nunasipun ring cukuri dewa cutet sampun nang salit arsa Ratu Dwagung nyana aku rasa Inggih. ini andi jel aku marah tuh wau diki sali aku
jelek je kena beli pun. Jelek-jelek kengken tu. Oh, yang sakit je apa? Nada nyakit teng pasang. Tu pengape jagi matur. Paman. Lugra di Kemudian tumben paman semang tangkil. Yang depan teh bipuane. Iya yu nak di diana bani tangkil. Jadi kanti paman ngatahu nak kengken ni. Apa mire pada buat ni tunas paman. Iya tu aturan paman. Sapuniki Ratu Dwagung. Napi aksin cukuri dewa penyeruan duwe ini. Paman. Di tiang. Kengken ni ayu to paman. Kengken sapun napi kayun cukuri dewa. Kerajaan ya dipotongane di. Dewe ipun. Bapane seming keketo nak gelam ya ayu paman. Sapuniki kadi atur di tiang wau langkung ring dasar raine. Raine wengi pun tuyuh raris. Wengine megadang, mekaryo sanganan, meratengan, mejajahitan, rauh nandengipun newe. Wes sapunika akeh di tiang mederbe lungsuran. Di tiang tua aku udah telas ben di tiang nunat. Ipun newe nampedang, semingipun megadang. Dewe ipun moko sapunika, newe ipun nampedang sanganan ulam. Napiang dan sapunika penyeruan duwi. Sapuniki Ratu Dwagung. Lugra di tiang pemekas Cukri Dewa. Dwagung gede. Awanan di tiang nangkil dan sios. Melat mana di tiang uningayang kuentenan di tiang ring karang kepatihan. Cukri Dewa bawikan. Kau nino padem ring penyeruan duwe somah di tiang. Ningalangipun bangkat kali tebih alit-alit Dwagung. Akeh idedane pisagan di tiang. Wenten keponakan di tiang. Nagih nanu wenten nyakap tegale nenten weken di tiang. Yen sapu nabi di tiang kadong nenten renge. Jag wenten narau nandurin bangkat di tiange. Apisan tandurina sampun mentik wau enten daotan keribet san Dwagung. Titiang nenten pati renge takenen pianake penyeruan Cukuri Dewa. Kocap ide iraka boleh tedun metanduran kejaba. Rakan Cukuri Dewa. Nang nenen malu paman. Titiang. Cara nak bangi rasa anggelam paman matur ke Benenggelam. Yen Benenggelam ini di jagat pojo negara. Paman kadang subenawa. Carek kudang carek ne duweno. Sekat inget gelah taen sengkat di Benenggelam tedun ma bulan-bulan. Nak petane ngoken banyak-banyak ini dong-dong itu. Dwagung. Yuki yen bangkat duwe nida iraka ring puri. Boyo ngeraine sampun wikane nida. Bangkat titiang nak kanton saungan durung wenten nane nang nyelakin napi-napi. Deniko ngawanang menawi arsa ida iraka nandurin yen iseng pekayo nida yen sapu napi ya. Paman. Nah kengken sujatine tegas atur pamane nih. Ring kene ring kedo misi bangkat tuang tebih. Sujatine apuane tetuak pamane sana atur paman. Matur paman. Bro. Ring basang pianak di tiang tetanduran Cukri Dewa sampun mentik Dwagung. Nana kengken ayu dong. Penyeruan duwe sampun ngadut manik lugra belengipun. Iya ayu beleng. Inggih. Aduh paman. Di kuda sakit kena gelah dari sangat ratu. Sewere iya se gelah ane ngatorong ayak. Kanti peleng penyeruan gelas yang tahu nak bau ke gelah. Nau tak arah paman matur. Nyen sujatan ane paning ae belengan pianak paman pakaruane. Patut sampun kedua nenten wikan. Ring ngake lanang sade mekardi ngawanang penyeruan kedua pianak di tiang beling. Kuning ngake lanang mekebangan ring Cukuri Dewa. Yen kedua wikan jantan nenten pacang aturin Cukuri Dewa. Wikanin kedewa. Nyen paman nyen. Rakan Cukuri Dewa Ratu Dwagung. Belang gelah. Inggih. Daya nung ba. Beleng menyediakan beli.
banyak laibang ketua PKK. Ne ketua PKK ne laibang beli. Ne aja beli penyulut pedang-pedang ne. Jang becek-becek beli nyakitin kenasnya. Ade, nak kengkeni dewo nih. Ian di pelangan jani asini dewo nangis sangkane ngado aturi pamana nombok kok itu. Sujati nih nyene sandang gugu dewo. Beli apa atur nih pamana nom? Yuk sana sabun api lagi. Ada sing beli mangi belengan. Bani gono. Panggonong belong ngapit bangol beli bani. Malah ngedak-dak li. Sujatana nak kengker kenapa malah maturena? Nugra Ratu Duagung. Biar ke. Doni nenten titiang sane makto rarene. Nenten titiang sane beling nugra titiang. Penyeruan cukup dewo pianak titiang. Bengayang mangdaipun matur ring ida iraka. Yo lautang matur yo. Jantos ini menawi Ratu Bagong wenten pacang nikang ngajeng yang aduh san. Ketok-ketoke sebang aja ayune kerasa banget. Sapunake mirip sakit. Sebat kenapa mana ngiwasan glamas rane kelawan Dede Bagong. Sama menan belengan si anak pamana aturang pamana ika pri. Pangsin aja kelapian perkemahan. Itu mana sidang lah kampe sangka dengan tor pamana. Oh, itu pangalo. Pangalo pan paman menjang si anak pamana ngapaman ngilores sama lakena. Nugra Duagung. Susuk dalam selimut. Ya diasun titiang lacur angin cukri dewo parakan. Mekento titiang raine. Penganggen titiang set-set peseranting Ratu Duagung. Durung wenten mana titiang pacang ngadol, piana titiang, mangdo titiang mota, mangdo titiang bunga ngangen. Rasa padam masin titiang mekento. Becikan titiang padam, saya ring titiang ngadol piana. Sabun apa lagi? Nah, adi. Bilang aja nih pang beli los. Paman. Ian kene keno bengelah narko buat sebong pamane. Mirip paman dot lah mantuna agong cara gelah. Di subane sido juang gelah pianak pamane, pangalo ben paman wasiang bibel carikan bekerja ngabo ke karang kepatian gitu hidup pamane. Adi, di pelangan jadi do dewa sang saya. Kegen kaya dewa nih. Beli. Memang kalian yuk dening nirmala kalian beli ngangen di tiang semua. Durusang, bukjang memang ke. Nah. Menjang tanah durusang. Iya nih dewa dot kali bukti yang sing bager sini ayo jadi. Durusang. Nah, kematian. Yo. Alon-alon beli. Kemudian tambahkan ayu dua gong pikayun meraga tang dewek bapo nih. Cara raos bapak jumah di karang kepatihan ngajah ayu. Mula bapak bani mati melanin piana depan. Yukti. Dahat utama kayo naji. Tina yang alon-alon Renji. Yen yang nemangken puput aji sedo. Mejantan pacang ngapung sedan aji puniki ji. Pemekas nemangken. Apa kal tuturang ayu bin? Pangyangsen titiang pacang matur yang ida duagung. Nah, bapak manggalah ayu matur kolenggal-enggal. Inge ji. Kebus lapakan bapak nih menyekan di natar purine kengken cara bapak ngenyak api. Sing bates bapak ken kebos menek kayang ulun natin bapak nih ala bor-bor engal-engal bapak nyidang sing mekelo ngenyak mata puri ya. Yue. Titiang ras duagung. Sangkan yang bungut yang ngawena wakil kekene biak di purina. Kalau yang benar banyi maturnya nawas. Pindah bungut di kesamping. Yo, Titia. lautan cewek ini matur jani. Teker raman ini mengatur ang belengan sina sangkane ngatur aturan bungut itu kok kaluk kan. Yang sing penuh penyi matur sing bongan nyai tadi ketepasan ini. Matur nih nyene ngai belengan ini. Titiang boyo jajeril pacang padam. Wentane titiang tangkel meriki. Kumanti pacang nyantanang ini kayun Joko Dewo. Maka mudaneng jagat iri kiring bojo negara Ratu Duagung. Tengah matra pisan titiang tan medayo.
Boyo aja awanan wenten di tiang kadi mangkin. Wantas sangkaning palungo Coko Dewa memaksa memarikoso ngantos mait sikian titiang. Semaleho elih Coko Dewa doke titiang ayah iri koreng perantanan. Coko Dewa aja memaksa titiang-titiang Tenen yuk dong paksa nih do nake buku ayu inggih yuk sedang meratangan di puaragan punika lemah bae tidak inggih Yuk, kengkeng yo, gelah man memaksa ayu duga di perantanan gitu. inggih Gaya kayak ada waktu ke wah cepot. Kadang saja kerja tengah belah kenal le. Wih, sadam misi ngaut keres kage ngomakia. Aman nilai dam sengkok ke. Adi, nang tegara dewa mi kaya masak nih cepok tong ranang gaya. I dewa kudang tiban tal beli, kadang dah yang cek ini. Ya yo. Sana ada yang cap-cap. Bener? Dia ngeranang apa sangkalan barang dede koronel. Nah, makajang rosang. Yang besek-besek penyakit dan kena dia. Sakit kena dia udah jangan lapi anak. Sakit kena dia lain beli jelaksak ke juman-juman buat yang nemen. Dan ya apa udah dia. Aduh. Yoi. Titiang ratu aduh. Malah mencelagakan san wake nampi subakten yang tadi penyeruan. Oh nete nyai ngentoang samitana dari menang atau orang ayah kapene wake mau susun pena ke kene ingat orang ayah. Hah? Nang ingat-ingat ang iban ini nak. Udang tiban makalau ingat orang ayah ini. Ya ada ke pelek berjalan ingat orang ayah. Tahen ke wake ngeman nyai munyi dari patik latu ne sida nyakit kan kadang ini. Tuh ya nama tok ada rasa luwe hatakan menyamar duga lang ban wake. Nyai angan cilok kodok ini. Kenapa nih? Malas tingkah kok kene ah. Ratu Dwaga. Sampun angrin salit arso. Mungweng kuentanan di tiang kadi mangkin Ratu Dwaga. Di tiang sampun rumasa yuk tiring dewe. Mungweng te paswecan palungo Coko Dewa. Kadira surip di tiang tan presiden antuk di tiang. Pacang walas. Kemauan Ratu Dwaga. Boyo sane wau sampun tegas atur piuning di tiang ring rakan Coko Dewa. Mungweng te manah di tiang ring ide amat pisan tan wenten Ratu Dwaga. Arehne ide sane memaksa di tiang dan sida di tiang melanen dewe sapun api menanduk di tiang Ratu Dwaga. Jadi bakal dong kene pananaga kudiang Kudiang juang, kudiang. Men bakadang belang kudiang. Dewa nomor 1, iya ayu nomor 2, ni nomor 3 konen. Macam-macam kena. Kalau tiang sing lapi anak elah kena beli kalau maduang tiang. Beli insang. Kadang beli neng ayah wega-wega. Beli neng siau komi. Yentan beli mana tangan istri pertama. Beli seng tidak yang kepang kalau dah dua. Apa betlu? Pokoknya aku tidak suka di maduang. Adik, aweg-aweg beli ngai, ane ngok masih beli itu bakal. Tugro di tiang Ratu Dwaga. Keng-keng ngelajar ini memang kayak. Asah mati kelawan hidup perasaan lah. Beli labang aku hidup pun ini naik beli piang nampak malam. Terpaksa. Kayon Coko Dewa mangkin sapun api inggih. Kewalo kene na pamana. Inggih. Mumpung pamanku bakti. Satakan pamana ngilerang jeleke na udah dini dipuri. Pangsena kasih panjang-panjang lana. Iya yuk terima lah. Walau lama kisah lalu kene paman. Paman muka biro baru di karang kebatian. Tuan bidan yang sakit selamat dalam hati anak.
ngayang teloban mana titiang medrebe piana. Cukuri dewa sampun pawikan wentanipun kemau nasiki penyeruan duwe piana titiang. Yen enten sangkane ngajerih titiang mungelen karmanipun mentik iri kiring jagate. Kantos titiang tua mangdo titiang kantuni jengin tongosin piana. Makin wenten raris wecan krumi cayangipun tunas titiang Ratu Dwagung kuantan pikayunin dalar. Perade yen enten mawidi-widana tan sinangas kare lugre okan idoirake sane kadot ipun ring pianak titiang. Mbas laris anak pungkuran sapunapi antuk titiang maosang lungsur titiang ring Cukuri Dewa mangno puput pewidi-widana nipun rien mangno sah riwekas idoyanak Cukuri Dewa idoi rako sane nuenan. Merasa bangga. Ia nunduk pemini belanane berakatang beriku di kanang kepatian. Kewala ada paman semenang sayo. Nunduk biaya gelah kenango. Bagong napi malih wenten paican Cukuri Dewa. Ya diastun nenten titiang misadio pacang muatin pianak titiang. Pinaka pengwalas bakal paman di kapilang lah. Galakar mau ikan ken paman. Inggih. Yuk. Nih jani engal-engal malu ayu mulai mu ke karang kepatian. Paman, siapin paman. Di pelangan jani itu yang sangat paman salah tampi untuk beli nih ayu. Gados malih mendaging sapunika Cukuri Mula Dewa sakane mawacana. pianak pamane yayu pengkung ngebas keliwa. Penyeruan duwene pengkung Bener. awanangipun sisih pang Cukuri Dewa. Bener. Nak pengkung sapunapi pun. Uleng pidan peng telu peng pat boring lah. Ayu engal-engal ayu mau kabe begitu. Dua rasu jadi pesini. Beraan banyak-banyak kuliah di makabe. Mondo pangsing beleng. Oh, pakai dong beli raksa kamu. Nai. Yuk, mulai ayu engal-engal ke karang kepatian. Si dengokan gelah kamu kapak-kapak ya. Ini borosnya benar. Di naga bilang naga beliin baju kudang saya di sim. Oh, mula kene anak mani lah simpan lah. Kian simpan lah bodoh dong dia. Dia sopan lagi mampat. Nai, Bang. Aduh, sadar 20.000. Ayo. Gali beli jadi pasar. Lama ada di nabi kan ada yang otak kan di free. Apa kan beli di karang kepatian. Ayo. Udah lu lah. Gali beli jadi pasar. Aku satu rupiah. Kayak gedenya belum ngedandan. Senya bang pesat. Kadang alang pipesat. Wah. Senya icang kanyua. Derang lane usan bersama tangan. Aku biahnya nasi kedak. Ayu sana di belakang. Kelapa ayu nak wani buka kelek singkang. Gen-gen tempat ayu ngitong bicara nih. Nih, jadi banyak karuan. Dia beli aku mati harta. Kalau mati karuan, ini ada pisang ane awang pepiro daerah sini sekarang saja. Nah, paman kemana? Tunas yuk. Jelek kenal apa man? Betul jelek mata. Paman, apa ya ada pican raben gelah tunas? Mau yo mau mulai mau. Sehingga ayu nunas pipis nih jani ada masih pican gelah. Delok, Apa itu despat. man?